Yau ni Menteri Lepun Kuburam do PAM ke Hima u Dr. Balajit Singh Im ha ke jalang ka bala pelong aplau jo Seng Nongkram Youth Development Association. Kuman chukudo hang ni Menteri Medistar ha kerta ka padang arpasan senam ula syajid ban longkom Menteri jong ke Hima Khairim na ka kurwarba. Upayam Dr. Balajit Singh Im ha bakran ha ke jalang pen kuburam ula itu buba Medistar ula long Menteri ha shua bon chimti ka khet ko musim jo ke Hima Khairim baru la itu bula yo shibun ke jingsham phang kum do ban pinya chakmat ke Hima na new Menteri. Hagan ni kasngi la yo ke jingkran mait phang no ba wat sing warba bar kumjuru ke jingkran lingkot no General Secretary jong ka kurwarba Nongkram Unit kumjuru na ka kurwarba Rableng Unit. Sagarta berhitam di Menteri Warba tranquil alansi yesim sa kongor yesim kena coba belewan dan terpau kecing semua buram yang Menteri Ramba coba ublah itu lebih namta kesejar kadar kosa badan hadur mentah kemudian ia kalunggur kerja kecuali Menteri berkeberan ia kemati ulung suam suam bersiang lebu yang cuma petang cuma cek perujui yang lebu berkalunggur kerja kedai bukan santam nanti berburuk di benda diberikan penting bagi yang kerja berburuk berkam. Nalor kani ke jemput kuburam yu Menteri Medistar Warba lapun kuburam ru de kiseng balang beper jong ke Senong Nongkram pelun. Lapun yu pui pie kani ke sengi de program beper na ke Warba. Upayem la pelai pai ba ri ke kot ke badai ke khana sepang oba Medistar Warba ke beitu sepang ke jinglong Menteri jong u hapo ke Hima Khairim. Sarong iba ini kanam kadang yain asan kusnem kumu Menteri hapo Hima Khairim kadai kasin kabalingkong haga Hima Chongi Pane hadu sampai kisnem kakam kumu Menteri Tunai Islam dan kau kahanam Menteri kakurwarba Haga Hima anang yalam kendau kasyam bangsa Diklau barben jongka Hima namun pitran nanti Utrai kenran nombor namkau menang yalam yami Haga Hima Pitrei Nadu Mensi Panya Insuk Haga Hima Pankrau Kanam Usi Padai Banma Cingjau Umat Namken Yala Gabor Panim Dustur Jamu kasih kata bikin kordon Kisah tentang kabuka